A gdje je taj mamla? Zbog njega on propustio manikuru. Evo, gle, ide! I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Ćao, svi. Kroz uniforma, otkud? Šef mi je ostavio. Ajde, idemo dečki. Da? Moje veze unutra, s tim se radi o KGB-u narušenom. Ma nema veze. Dobar dan, dragi gosti. Da bi si? Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pop. Dobro, sjednite. Hoćeš nešto popiti ili ćeš samo sediti? Dajte 3 vodke za gospodinu. Meni može sok, ja ne pijem alkohol. Sok? Što je to? To je džus vodka bez vodke. Aha. Ok, naredniče, kako ćemo ući? Nisam narednik, nego sam pukovnik. Nego ovako, oni tamo ljudi. Nemojte tako gledati. Oni ljudi tamo su vojnici čovjeka koji nam je oteo šefa. Jedni način da nađete svog šefa je ako ih neprimjetno vratite. Pa hvala vam, naredniče. Nisam narednik, nego sam pukovnik. Oprostite, pukovniče. Sad, ovo je način na plaćanje za tu informaciju. Znate da se mi ovdje Bogu iza nogu ne igramo baš tako često. Pa, hoće se igrati onda s mene. No dobro, gaču. Može. Daj. Dečki, idem ja prvi. Gdje sam ja to? Karla! Spider-Man! Spider-Man? Papa! I vi ste tu! Bog te blagoslovio. Papa! Što vi ovdje radite? Sjedi. Tišina! Ha 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 ha! Ti! Čini se da su svi mrtvi. E, ovdje još jedan živi. Gdje je masažak šefa? Nikad vam neću reći. Onda... Ćute mučite! Još uvijek vam neću reći. Kako hoćeš. Agente 3, izvadi sliku. Sliku? Kakvu sliku? Sliku. Josipe Lisac. Bacam u onom smjeru! Pa daj skrati čovjeku muke.
Dobro večer, gospodo. Kraješ mi tekst. Tišina! Sad kada sve imam, još moram samo nešto napraviti. Što to, šefe? Vas više ne treba. Joj, neko puca. Joj. A nas trebate, šefe? A ni vas više ne treba. Popravio sam vam ovo da imam vam račun. Man tebe više ne treba. Sad kada si imam sve, mogu vam otkriti svoje nakane. Moj plan je imao jednostavan cilj. Preuzeti kontrolu nad Hrvatskom. Za izvršenje moga plana trebao sam 3 osobe. Papu, vođu crkve koji je bio u mogućnosti natjerati cijelu crkvu da izvršava moje planove o prijazivanju Hrvatske. Carla Del Ponte, koja je imala direktan utjecaj na odluku o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, te time mogla ucjenjivati vladu da opet izvršava moje planove. I napokon, šef Hrvatske obavještajne službe koji može uhititi bilo koga u Hrvatsku ime nacionalne sigurnosti. I vatikanski i haški agenti došli su ovdje s namjerom da oslobode Papu i Karlu. Oteo sam sve ljude potrebne za moj plan i ubio sve ljude vezane za ovaj plan. To jest, skoro sve. I tako jedina stvar koja mi je ostala je da ubijem vas. Znam da ste svi vi imali veoma važne uloge u operaciji, da bez vas sve bi propalo. A nažalost imamo samo jednu medalju koja opet ide... Da, znamo agentu 2. Naravno. Što? Ne! Papi! Opet? Pa kad je on dobio medalju? O, Papo vam je najbolji hrvatski agent. Evo tebi medalja. Evo. I medeljak. Izvoli. Evo. Hoćemo li mi kad dobiti tu medalju? Jok.